Odakle je interesovanje kod tebe za taj sport? Igraš fudbal, na primjer, košarku i tako nešto ili samo voziš karting? Igram i fudbal i košarku, a interesovanje sam dobio pošto sam kući imao jedan mali karting koji uopšte nije trkački. Vozio sam ga, gas mu je na volanu, a kočica mu je dole, kao isto i na kolima. I tako sam vozio. A odakle taj karting? Tata kupio ili da, ko? da. Dobro. I poslije mi tata rekao idemo na trku u Beogradu, na Adi Huji. Kad je to bilo? Te 2014. Da. I ja sam došao i samo odjednom sam se zaljubio u to. A šta je to tako lepo po tebi? Šta te najviše privlači? Brzina, to što si u mogućnosti da ti upravljaš kartingom i tako dalje? Da, ja kao mali sam imao volan, igrao sam se stalno autiće, sve što je na 4 točka, ja sam to voleo. U Aranđelovcu nemaš gde da treniraš ili imaš? Ništa. Dobro, trenira se gde? U Beogradu, na Adi Huji, na Autokomersu i u Kuli, blizu Vojvodine tamo. Sad da kažemo, ti si prošle godine osvojio titulu u svojoj klasi, je li tako? Da. To je koja klasa? Klasa 2 sa 60 kubika. I sad odjednom na 120? 5. 125, to je duplo brže, odnosno duplo jača klasa. Da. I ima veće odgovornosti, puno je brz, puno više vibracija ima. A taj karting od 60 kubika samo volan i voziš. A na ovom i zašteluje karburator i sve, znači puno teže. A ko to radi? Ko šteluje karburator? Ja. Mi nemamo dovoljno staza za karting u Srbiji, to sam negde pročitao, pa mi je teško da trenirate. Od nedavno u Jagodini postoji jedna staza. Ono što je možda za nas Aranđelovčane sramota, pretpostavljam da tebi otežava priču, jeste što ti ne voziš za naš klub iz Aranđelovca, nego voziš za klub iz Jagodine. Da. Je li tako? I vozim za drugi savez, za SAKS, za ASU Crvena zvezda. Autosportsko udruženje Crvena zvezda. Dobro. I gde je bolje? Isto sve. Isto, da. Nedavno si išao na jednu međunarodnu trku. Da. Gde? U Hrvatsku, Novi Marof. Bio sam jedini predstavnik za Srbije, da. Srbije, osvojio sam drugo mesto. Ovdje imamo neke pehare. Ovo je jedan koji si dobio prošle godine od opštine Aranđelovac, tako kao jedno priznanje gde si nagrađen za tu šampionsku klasu 2. Koji ti je pehar najdraži? Tata koji je tu došao sa tobom, naravno, doneo još neke pehare, punu kutiju, kaže da imaš 21. Bravo. Koji ti je najdraži pehar? Neki od ovih je prvi u karijeri? Da, taj crveni, plavi. Svi su mi dragi, sve ih volim, svaki dan budem, stojim pored njih, tako. I prisjećam se kako sam vozio trke, kako sam pobeđivao. A sećaš se svake trke, da? Svake. I koje mesto, sve na pamet znam. Kažu da je karting samo početak nekog puta ka Formuli 1. Da. Kaži mi nekog omiljenog vozača, to te nisam pitao. Iz Formula 1 ili? Pa uopšte, recimo, koji? Pa najbolje imam više vozača. Na prvom mjestu mi je Ayrton Senna, drugi Alain Prost. Čekaj, neko od ovih aktuelnih sad? I ne baš? Hamilton i tako nešto slabije malo, ali najviše volim Ayrtona Sennu od svih, pošto je najbolji vozač na svijetu.